WCD Miss Mizoram sangni somni paruk clear to te chibai levek ole so lerin hluinia government zirtiri residential science college Iowa run chhuakani kan chungkwa hi bungko na kan chenga member panga kani kapa mingchu leram loma ania kanu mingchu mal som thangi ni kan unaw hi pathum kan nia unaw jengno pangberni in ka u te a mi pare me chia nombo kani Miss Mizoram Corontel chung hian kanole kapaten min support emema tin kan college principal le kan zirtir to tele zirlai poite pon min support emema tin min support zel turpon ke sombok ani Sibai ule kaming chu arlal ming chuangi ni a chuangi tin min kau chena kan nam hing hi ren thlei za ching ani arwanal nga gale silal zarmoi te fa palizi nga upaber kani a kan unaw hi mechia pani le mi pa pani kan ni kan chung ko in tui thiang ve nga kan kho same ka chung ko member pasari kan ni zirna lama hian nursery achanga class 8 hi St Mary School electric ve nga kazawa High School le higher hi Government Mizo High School le Government Mizo Higher Secondary School achangin kazaw le a tichuan bachelor's degree hi sociology subject korin Government Aizawl College achangin ka graduate ani tuna hian Government Tuithiang Primary School a ka thok me kani ka te changin zezoi chi kania ka zak zoom theilu tuka chian po ka nga lem lawa ama ro chu ka kom to te ro chu ka zui chat thunga tin music ka ngai na ema thil ka ti do na piangin hlangai thapa ka ti zia ngai china tin zaile lam hi nuam ka ti a middle school kan ka lai po in zak zum via me ti lo chuan zaile lam te in mi pui ma a ka perform ve na sa china ni kanau pante ta changin ran ka ngai na ema chung khat chu ka leng tur hi ka kal ko nga sa zuthi ka muwa ka chung ten ikho ngai lu tuka en koli du tlata ina iron hone mintia min hau pha nge a tun thleng po hian ran wak vai emo ran hliam tuar ka mu hian tur te pe in emo ina te engol turin ka hon fo china ka chung te ran ngai na lo teu te pon an ngai na pha vek to ni tin modeling lam hi ka tui ema ka chak chin lu tuka ama ro chu keima inrin to lam te le insecurities ka nga chin ema wangin ke ka pen chhuak ngam ngai lawa ama ro chu college kan kal fourth semester kan ni lai kumsang ni somni pakhat khan ka chian te le kan SU te mindu sakna zara college miss contestant khan ka telve a second runner up le miss ramp walk title hialte kalave ani tichuan ka graduate nuwa kumsang ni somni pathum achang khan modeling industry a hian kalu chhauve a pageant chi lam hi chu ka tlei role tir achangin ka ngai event ve chana me chha ten an moina le an finna manga mi te ta na thil cha an ti ka mu hian ka ti ve chak china an mani angni ka chak china ka the ang tok le kan phak ang to ka mi te ta na thil cha ti ve ka du awangin he in ti siak na po hian ka ron telani tin ka phak ang tokin ka shan le khotla nga te ka in mang ve a tun chum Miss Mizoram Contestant ka tel tur po hi atir phat changin kan veng tui thiang mi puiten min tui pui ema min du saka min support na zong zonga ka lom tak setani
Kaming chu si vanlal nunpui ani a Champhai district IOA lotel kani kan chungkwa hi panga kan ni a kapa ming chu si laldin sanga ani a kanu ming chu H lalchan pui ani kan unaw hi pathum kan ni a kema hi a upaber kani a naw mi pa pahni kaneya tin tun contest chung hianin chon puya kani tebula ka khosamek ani kum sangni sompanga khan Institute of Laboratory Science ILS bongkona lab technician kazirzawa tuna hian Champhai district hospital a volunteering ka thokmek ani zirna le na pialama hian kema hianin nuam kati zong chu laphiarte pangpar enkol le music ngai thak te hinuam kati ema kahun ol no kha na ber ani bok ani Miss Mizorama katel hian kachungte kachiante maiba ka Champhai mi pui hian min support cha in chanem min ngai pui ema anchunga hian kalom bokani tin min chong trai saktu chanem tak mai kadong boka anchunga hian thilung takin lom thu ka soi du bok ani he contest a hian Champhai district IOA rontel kani angin Champhai district tan ka thei top chua ka tuma tin Miss Mizoram Organizing Committee le MJA 10 hetiang hun lu tak min buat sa isakhi kalom ani Coming to Saitlwang Pui Sailo Ania, Pachunga University College represent during Miss Mizoram Mahian Karon Tela. Zirnala Mahian KG Changa Class 10 Kleng Hi Home Mission School Kakala, Class 11 le 12 Hi Mount Carmel School Kalut Tunga. Pachunga University College Ahian 6 semesters Zirlai Kania, BSc Zoology Kakor Mek Ani. Unaw Hi Pali Kania, Kehi Upaberdotu Kania. Micha pathum kan oma kan nau pang berhi mi pa ani thunga thianzar kanuten kanu le kapaten min la dampui ve a kanu hi la ruat thangi ani a kapa hi ngur than tluang sai lo ani a tuna hian kan chung kwa in chan maria kan cheng mek ani Miss Mizoram hi kangai hlu takzeta abikin mecha te tan exposure thatak ni in ka sha a Miss Mizoram a hian tumnei purpose ni in karon tela Miss Mizoram platform kaltlanga ka voice nei angte manghianin kan society a kan rama te le bikin mecha te tan engthil nge ka contribute ve thei anga ramtan engthil hinge ka ti ve theiang ti te le eng change nge ka siam theiang ti ang ril ru pu chung chuan tiang intentions nei chung chuan Miss Mizoram a hian karon tel ani kan comfort zone chu ni lo kan thil ti ngai lo tia pen swa ve te hi mishing te ti ma mo ni in ka sha a chu tiang tur chuanin ma son tur chuan chu tiang chuan ke kan pen chwa nge hi angai ti hi ke ma hianin langchang min ka sha a pageantry hi kalatingai lova Miss PUC college artisan kan lo ti ve to china mai ro chu Mizoram pum hop ang chuanin ka voi khatel na ani a ke ma tan pona challenging ma amai ro chu mishing chu ma son zel tur kan ni a chu wang chuanin voi ni a po hianin in ma karon lan thei chan chu hlau lova waisan taka he challenge pathiani na min pek hunram chang min pek angte ron bo zui ron tel thei kani hi kalom takzet bokani zonat le MJA te wai hot WCD Miss Mizoram 2026 hi kangai hlu takzeta na chang an share katia he platform hi abigin mecha titan kan soito angkhanin alu meya tirte atanga milo support chin tu milo chander ve chin tu te chunga thinlung takin lom thu ka soidu a abikin
kanu le pa te chunga lom thu ka soi dua kanu hi kan soi lang lo kanga tira changa min boy pui thin tu ani te atanga min zila min fui thin tu ani min motivate tu ber ani chuwang chang ka soi lang lo thei lova ama wanga tun din hun thleng hi kani ti kha kan ron soi lang tel ngal bok ni sela Mizoram mi puite abula changa mino support tu zong zong te in chunga kalom ema chuti rwalin ke mani chawa hemis Mizoram journey has in kong hi ti thei kan ni lawa chuwang chon in support na kan ma mo chhozel dona ke ma chau ni lovin contestant jang te po in supporters an ma mo chhozel dona chuwang chon in Mizoram mi puite leram pon mi te thlengin in support na kan ron dila kan ron som ngal bok cheu ani WCD Miss Mizoram sang ni somni pro clear tu zong zong te in the vine si beule ka mingchu chale moi ni Longtlai district iron represent ka ni ton han kum somni pakhat ka ni Longtlai bethel ve kan chungwan kan khosame ka ni ka pa mingchu gelal bal thanga ani ka no hi sweet te ni una progzi nga per changa cher pathum na ka ni mecha pali ni mi pa pahni gan ni tu ra han Longtlai college 6 semester ka zirme ka ni Longtlai district MJLP P Roman Noya district I Otukani taken shot and Hinung taken Kaloma to the Royal Rochan Kupurve Masala Patianagan district in Sarakalkani Halai Munaga Pur ang Arman Nongatia Chantum Takas Herbal Boga Hang Huneloteg and Mansung Poyan Tills Beltum taken in Kashiatum Katils Techangakasui Soilan Lavatanak with Tetsu Hekobelgam Chua and San Hona Puimo MMA Nun Hotiamate Kosako Tiamate to make Belama Indu Saktunate Mga ito nante tharing ka zirbil po ka game mapon so nga po so zirbil tam taka date kan shi ka log pi po ka chanthar tam taka sarpa ka Miss Mizoram organizer te kan photographers te kan makeup artist te kan designer te le kan mentor te program felify ka te program felify te kan mang thei china nom ka ti contestant te min ngai sagi min.mm po kan chunga thilung te kan mam thu sui po ka ni Presently, la me ka tui ve MMA to the Razon ka chung tek unau te ka pile pute min support MMA to me pela magan district Longtlai district ten thei to pe min support da to me pela ma ka shan te khotlang te min chong chai pui chin ti ka sia chung kwang ten an chunga thilung te long thu ka soi han bu ka de atobera ka soi du chu presently te miss te mutel kan ti te he min pathian turen kalang kan ngai china ni masala ka soi du chu mi chai the thil sam moi tak kan pathian in ro pui te ke min sema kam mo na te kam phola na kan tar chho ha pathian turen kal da pathian thil sam ro pui sa kam pholang nin ka sia metena miss te model te kam mudan tle to tak te thak dang lam tu ni ka du thelaya chang thalo lom tu ke ni aina zok te na model te bechen chui lam te miss te la tui ve tak tak te ta na su no dom tak nu se tu ni le antan anton tlang ning sang nei lat ka tum bu ka ni Miss Mizoram sanai somni pur ka te hi NC lo ka ti kanun na cha drink tur hundom tak min sam sak tu ni point ka sia ka thei top chwa po ka tum po ka ke ma cheber man ka tum po chu ti roi lo chuan ke ma theira te finate to zo don lo ti ka sia mi support te mi du sak te ha ka mom mo dona chunga po chang khongai tak ka mi support mi lo du saka mi chom jal tur ka som hal buk chewni
WCD Miss Mizoram Sanghi Somni Paruk clear to te Chibevek Ule Kaming Chumal Somtlangi Ania Tuna Hianin Mami District Karon representa Kapaming to PC Lal Tanzwala Ania Kanuming to Islal Biagzwali Ania Unang Mipa Pakat Kanea Tuna Hianin Mami Bazar vinga kan khasame ka pathian zara kanule pate miladam pui veve boka zirna lama hianin MET University Kolkata changin nikum sangni somni panga khan MA Tourism Administration kazawa tuna hianin exam peturin coaching ka kalle me kani zirna hi mishing tana masona rabi masaberni akashia ta wangle engpo zodo nila foundation point mo berni akashia ta wangin ka zirna hi katui pui ve bokani MZA Mamit Noya Mamit District Representura Khan Kani Khanin Kaloma Amairo Chuka Hupur Ema District ka represent Zola Wangti po Karinga Mase Mamit District Mipuite and Felin min support Ema Ale Pekzela po min support Turin Karon Som Levek Bokte Uni Miss Mizoram in elna hi ngai sanga ngai lutuk tu jinga mi kani tuna poa katil thei hi ro pui kati in ka in chuang ema chuti rualin ka hupura ma se contestant puite an felin an hne na tang rungut poihan injing na tur tam ta ka neya tuna poihan ke maring na poihan in masonna ka nei zia hi ka mu thei boka chuan ka makeup artist lo mazong tele ka designer Mizo Street Stylable Miss Rosemary ren thleite an felin an ni bula hianin ka tlang nel emema min fuya kan tho ho na anwama an ni tenena kan thok ho thei hi kalom bokani Miss Mizoram platform mangtangkaya Mizoram tan le ka mai chat puite ta na thil hlut tak nu cha thei turin he in elna hian thei top chwa chauzel katuma aba ka song chu pathian kuta ngengam takin ka in hlan thlap bokani Vek ule kaming chu baby remrot sangi ani he WCD Miss Mizoram sangni somni paruka hian Government Aizol College IO in Karontel ani tuna hian salem veng aizola kan chung kwain kan seng meka kanu ming hi lerem rati ani kapa ming hi silarem sanga ani chuan ke hi anfamal anfanei chun kani bok ani amaro chu formal ti chu kan share cheu angin duat ron emo zil hau na dong vak law anga an ngi chin ania amaro chu ke chu ka van ne ya pathian zara kanule pate zil na kadong cha ema min fuina awangin tu din mun in ma hetia kron lan theina san hi ani in ka sia an chunga po lom thu ko soi tak me mewa kanule pa te hian min support chhe ema engpo ti la phur phura an changa an phak ang tok le an nei phak bak po in min choi om china an riru le an tha zong zong sengin min phur pui chin ema an chunga hian lom thu thinlung takin ka soi tak meu ani kan college Government Aizol College IOA til thei tura kan SU te le kan teacher te le kan principal zaum tak sarbia ka chunga lom thu ka soi tak mewa anni hian min support che ema he Miss Mizoram Karontel don hian riru lama le pon lama harsan na tam tak katok na save ema amai ro chu heng harsan na kato te hi in ne tir tum lovin voin ni hian waisen takin in ma karonding chuaka ka chalai pui du tak te an harsan na emo an hlauna nung chona ke anga maron lave tur le ke ron pen ve turin kasum tak meu bok cheu ani
ato bera chuan ka veizung ka ngai poimo em pakhat aron soive nan manluk kadua abik takin mizo Christian tia kan Christian na le hek tiang Miss Contest hi akal kop them ain milem ti hi kan buai na le kanin hial na lian ber ni in ka sia a amai ro chu kan sia cheu tura ka du chu mitinin na sang cheu na lian le na te kan nei chewa apoi mo dan le a hlut na ero ain ang fek ang hian ke ni po in mitin hian pathian choi moi dan hi ti sang cheu kan nei ti sia ila ka du a chutiang cha chuan ke ni Miss Mizoram Contestants te pon pathian in du taka min siam dan te ron phau chwa nana le pathian choi moi let nana man hi kan tumber ani a chu min clear tu mi pui te po in min shat sakse ka du ani Sibai vek ule kaming chu ruthila ruat pui ania lungrang south khwani in lungle district ayo a local kani kapa hi sila lian zwala ni in kanu hi walal zoni ania unaw hi meichia lir pathum ni in au paber kani tuna hian government zirtiri residential science college a 6th semester zirlai ni in ka core subject chu chemistry ani nikum sangni somni panga khan Miss GZRSC a than kalo ni to a kan college a hian National Cadet Corps NCC cadet kanibok ani WCD Miss Mizoram sangni somni paruk thlanna a lungle district ayo ni tura min thlang tu MJA lungle district te chunga lom thu ka soitak mewa mimal le po langin thilpe kadong na se mema thilpek min petu te zongzong chunga po lom thu ka soibok ani lungle district mi pui zongzong te in mi support na le in mi tungtai pui na te kalo sia a kalom tak me boka contest chung zonga in mi support na le in mi tungtai pui na karon deal bok cheu ani voina moi taka kalolan theina chan ka makeup artist malimi beauty bar chunga po lom thu ka soi tak mewa ani hian kan mel mila kan makeup in me turte ase thiam emema ani zara moi takin kan lo lang chuak thei chin ani contest chung zonga kan kor hak tur moi tak min thui saktu ka designer abasi chunga po lom thu ka soi tak me bokani Mizoram chung le po na tanga min lo tan tu le min support tu te zong chunga lom thu ka soi tak me boka ka kal le zel na tura in mi support na le in mi tong trai puina karon ngen tak me bok cheu ani
Chibai ule lelom omikini a Tungvel Khwa Aizol District ka cheng kani a tuna hian zirna awangin venglui Aizola ka khosame kani WCD Miss Mizoram 2026 a hian Government ti Romana College IOR local kani a ka chanchin tle mazong han suita ila tuna hian kumsomni mi ni in Government ti Romana College a hian 4th semester education major ka zirme ka kanchung ka chanchin hi tle mazong han suita bok ila Pianpui una pani nain amilai kani a pathian zara kanule paten min la dampui boka kapahi kelalian vungani in kanu hi si zai remoi ani a kanchung kwa hi kutna thoka ezung chung kwa kanni a hun ol kanai sangin asiam lam hi nuam kiti em boka kan college sanchin hi tlem zong han suele ta ila kan college hi republic veng thanga umni in college in lungrual tak mai kan ni a thoktu tele zirlai te kan in lungrualin kan in po ba sorlak ni nge turin zirna mei pya lama kan tui zong te min tui puin min fui thiam ma rapo achwa fo chin ani WCD Miss Mizoram 2026 a telna hun chatak min siam saktu principal faculty and student unions leader te chunga thinlung takin kaloma tin kan khwa chungvel khwa ten min support na achale a ka soim hei the haulau kanule pa te ka chung kwa tele ka chante min support na a thinlung takin kalom buka zawra me puite min lo thira min lo support chunjom zel turin kalo somin kalo ngen ngal buk chewani e Chibaivek ule kaming chularin feli ani a kumsom pakwani in tuna hian BS second semester English hi Government Aizol West College a kazirme kani kan unaw hi meichha hlir palini in ke hi no pang berdottu kani a tun naya veng fai berak khan chon puivenga khosale seilian kani Miss Mizoram sangni somni paru khanna hian Government Aizol West College ayo in karontela Hemis Contestant tel thei tora du sakta ka hun min petu kan principal za omtak Dr. P.L. Ramliana le kan HOD te mai baka student union leaders te chunga thinlung takin lom thu ka soyani Miss Mizoram khanna a college ayo in ka telve don ani ti ka chungte nan shatin min phurpuin min support chat mai baka ka chwa don piangin ka tan min chongchai sakzia bokchin Miss Mizoram sangni somni paru khanna katel chungzong hian bidangte ta na enton clark le chhor clark le anmania chawna peturin he platform hi thataka ronman changkai chhauzel ka tumbok ani
Sibai vek ule kaming chu PC vanal veni ania kumsom ni pali kania WCD Miss Mizoram Sangni somni paruk finalist kani Mizoram atui kho tha samber van tong kho tha omna le tui ri haw ni char pak omna buang pui sesip district a cheng kania kapa ming hi PC chaw luna ni in kanu mishing tunu hi lalmon sangi ania kanu pakhat sok hi keram din thari ani pathian zara vaikhat pian mana nu min mangai tu le min du saktu pani kanei thaya kalom ani unaw hi kan za in pariat kan ni a upa ber da tu kan ni a kan chung kwa hi kapi kanu nu kanu le ka u tene kan ko sa ho ve china ni ma sal kum sang ni som hi pakhat khan ka u in pasal min nei sanin kapi in min boral sana wangin tuna hian kan nu fas te in kan ko sa dun ve no ani in fiam na lama hian ka tui a sport discipline chi shanga te hian kein mang ve na sa in heng futsal football volleyball board games lama chess Chinese checkers le adang tui hleu asiam shanga te table tennis ti thlengin kalau khelve na sa hen ka in khelna te po hian middle engemaw zat le best spiker le best player ni na te po kalau dong ve hial to ani zirti tu kani angin zirlai na pangdu am tak na kin loka kan jam shwai tu le kan ramdar thalang na ni mei tur te ta na zirna ama son na sa jok thlen tu ni tur le infiami kani angin infiami chalai du tam tak kan mizo chalai te hemi konga hian na sa zo ka ma la hemi kan shesel na te ngai to ri lo te dawa infiam na lama hian ma latu le pen chuak turin karon ding chuaka chu mai pia lama chuanin ka chalai du tak te pejian ni chunga miss ni chunga infiami ni chunga hemi lama kal hi kan tam lo mai theya hemi konga eng po ti la eng mi po ni la hemi konga hian kan kal pui thei ni eng infiam mi po ni la he konga hian he platform a hian kan lang thei ni ti lan tir tu ni turin he Miss Mizoram Sangni somni paro platform a hian karon in lan ani he platform kalu chil ma le kalu chil nuwa min joy oma min support tu ka chungte ka unaw ka chan tale kan district mi pui khotang mi pui tale VC te he show lo ena min lo hluta min lo chan tu te zong chunga in zawai chunga lom thu ka soya he ka tel chung zonga khonga ya min support a min lo chan tlat turin Mizoram mi pui tele he show lo en tu zong te in khonga ina karon nge na min chung chai pui tu tele min lo chan tu te wang liao lian helai mon hi ka thleng theya in chunga kalom tak mewani Sibai vek ule kaming chu reng pui sai lo ania sai twal khwa kan nia tu naram sun nor ta kan sung kwain kan cheng me kani kapa ming hi zo sai lo ania kanu ming hi mangai sangi chak chuak ani u nau pathum kan nia anau pangber kani kan sung kwa hian miron joy om chalu tuka kathil ti na hian miron tuipuin miron limpui bokani government shang bana college IO in Miss Mizoram hian karon tela zir lai tam tak le chatak tak te anom lain ke mahyang karon represent the hi vane ka inti hle bok ani ka department hi Department of Psychology ania 4th semester kani me kani psychology hi kanau pandeu lai tangin katui china ke main kalawin siara kalawin zir ve char china kabul naya mi te a hian
real rulam har sat na nei te an oma an mani sha thiam le chanpui thei ka duwa wangin psychology subject hi kala ani tin lemzia le khabuchiar le rimoi lam hi ka tuina zong ani a mani lok pokhan art exhibition a kalemzia hi kalautar lang ve to a Miss Mizoram karon tel thei awang hang kalom ema pathian chunga han lom thu ka soi a chuan kang college chunga hang kalom bokani chamiron tan tu zong zong te chunga lom thu ka soi boke Miss Mizoram hi kangai lu ema aming ti chat bel tu le thalai te ta na en ton tlak tak kani theinan kalau tang zelani Bevek ule kaming chu van la shati ni a kapa ming chu zong mangai ni in kanu ming chu lal parmoi ni unau pathum kan ni a upaber kan ni a naw mi pa pani kan nei ani tuna hang kan chung point cham pui venga kan cheng me kan ni Miss Mizoram sang he som ni paruka karon tel chan chu keima han pageant ji le modeling hi ka tui chil em wang ani a ti chuan ka chan te le ka chung te min support wangin karon tel bok ani Miss Mizoram sang ni somni paruka karon tel chan phakat chu mizo chalai te kumno pangte te rui hlo boya tangan tam ema hengmi te ka ve ema he platform kal tlang hian antan thei top chwa ke ka pen ve ngei thei in ringin karon tel ve ani Miss Mizoram ka telna hian ka chung te le ka chen le ral ten min support che ema chu mai ba ka du sakna thil pek min petu tam takan oma veng chung le ka chan ka chalai puite po min support che ema anin he na han thinlung takin lom thu ka soi du bokani Miss Mizoram sang he som ni paruk ka tel chung zong hian Mizoram mi puite min lo support ta min lo chen sun zom zel turin karon ngen chewa karon som bok cheu ni e Chibai vek ule ki Chibai vek ule kaming chu injalian ming pui ni a kumsom ni na kamang meka kapa ming chu le fakzola late ni in kanu ming chu lian thang pui ni
kapa hian kumsang ni som paruk kum khan stroke le heart attack wangin min lo boral san to a pathianin pachatak min pe in kapa ming chu zo sang le na ni a famal ni in tunai hian bong kon venga kan chung kwa in kan khosame kani Government Aizawl College Bachelors of Arts Department of History 4th semester kazirmeka kumsang ni somni pali batch Miss GSC khan second runner up title lutak kala hon ve to bokani college miss ka tela chang khan pageantry hi katui chau Miss Mizoram thana ni levela telvenge tumin career ru kala siam ve roya kataksa leri rula mate nastakin chan kala a khoi ti zawin kalawin chiar ve na sa a pageantry poi mo na le thut na te ka sha thiam chau pha a pageantry hian kanuna nastakin mason na min than sakti ila ka soi swalin ka ring lo Miss Mizoram thanani le vela telvenge tumin kariro kalo siam ve roya kariro le tak salamate nastaka chan lola in kakhohoi ti zawin kalawin siar ve na sa a pageantry lutna le poimo na ta ka sha tham chau pha na saboka pageantry hian kanuna nastakin mason na min than sakti ila kasoi swalin karing lo meicha te choi thana konga platform chata kani me ba ka kan ram le nam moi na te a hlut na te kovel mit muwa kan pho chwa theina mun chatak ani wangin ka ngai hlule zwala Miss Mizoram title hi mizo me cha te tan swan title hluta kani in ka sha a Miss Mizoram karontel don po hian tum nei ranin karontela kan ram Mizoram hi India state zinga HIV case sang berni in 2.73 achanga 2.55% anga chhotani a Aizawl district B ka hian mi sing khat sanga lai mi HIV positive an oma district danga po an sang a HIV kai te hi mi pa ngayan ni a hlauna turan om lova kan support le mangai an ngai thar zo kani ti hi thar le che ubokila he platform hi mangchang ka yin ka the ang to ka malak ve ka duwa ka the to po chwangai ka tumani kalo swang to chin ataka ka ti hloting the hi kaloma ka contestant pui me challenge tak tak te an fin na le tumu na ka mu hian chawna lian zok min pe a tun ai na sa le zwala beya Miss Mizoram ni nge hi ka tum bokani ato bera chuan Miss Mizoram sangni somni paruk organizer sa chunga thinung takin lom thu ka soiboka hetiang anga meichia te choisana platform cha an bot se chin hi ka ngai hluwa anmani wanga helai muna kan vei zong le kan du thu samte ronti hlothling thei kan ni a Miss Mizoram i vu zero se Sibai ule kaming chu sila thamwan pui ania thamwan ti nin kau chen bong kon chim venga piang le selian kania kan veng hi veng lian ani lo nangin chandrol na hian chakna om ti hi kan lo fia ve photo a tun nai me a pokhan kan kau shan bong kon chim veng Presbyterian kau shan chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme Max kan ti mea inzia lu na tur nei lo tan chanpui na tur kong alo hong to a tin kan khotlang shoi tu ten na chang an chin a an malak na achak chin boka hetiang veng a ka om thei hi van nei ka in ti hle ani kan chung kwa hi member pathum kan ni a kapa kanu cha nei chun le ke chau kan ni zirna lama hian pol khata changa pol som bani kha Mount Carmel School Saltlang Aizawl ka zirzawa Bachelor of Arts BA History ka Pachunga University College changin sangni somni panga akhan kalo zirzaw to bokani
le khachiar la phiar le asiam te hi nom ka ti ma rimoi hian ha dam na sa tak min thlen thin bok Miss Mizoram sangni somni paruk in elna a ka telma hian ka ru in swal ve na sa ma amai ro chu Miss Mizoram atel tur hian mel chat le pian na chau atok lo ti she chungin sapchong taka purpose tum het nei tak chungin kalotela tin he Miss Mizoram do san hian midang tu te emo tak ta na thil cha ka ti ve theina hun min wat sai sak ringin pathian rin chan chungin mason tum ranin karon telani ka che jia engkim ka chung kam chwa ka te hian pathian ro puina lo chwak ze se ti hi ka du thu samani Miss Mizoram sangni somni paruk in elna a hian moi tak maya ka mai le ka sam min chei sak chin tu hi op fa nai ania ani hian zodina le vai vakona te dora neya tin ka kormoi taka min chui sak chin tu hi engine te ania ani hian kulikon zoram kar bazar chunga dora nei bokani voina hian in ma aron in lan sathlia mai ni lovin mu theya mason na le danglam na khen ka doa pathian ring chung zelin khang karon soita ka thinua ka lo ve ve em chin te au chau pui chungin karon telani Sibai ule kaming chu le thanzwali ni a thanzwali mo zwali ti in ming kauchi kapa ming chu sang zwala ni a kanu ming chu thanji ke ni kan una hi pahni ni in anau pangzo kan ni a ka u ming chu le ro mo ya ni a tuna hian kan chungkwa in bungkon veng thara kan cheng me kan ni Government Johnson College Iowa Miss Mizoram a hian lotel kan ni a tuna hian Mizo Department a second semester ka zirme kan ni katete changin modeling le asiam lam hi katui ma tun Miss Mizoram po hi katan hun chatak ani in ka sia kan college zerlai shwai tu te chunga po he hun cha min hun sakawang hian lom thu ka soidu bokani Mizo Department zerlai kani na angin kan Mizo thil hlui te hi ka ngai hlu ma kan zo thwam te amoi ka ti in ka za a kan thon thului te ngai nom ka ti in ka ngai hlu hle bok ani he Miss Mizoram platform po hi chang thar ten kan Mizo nun zia rang kan sha chian nan le kan ngai hlut le zwal nan changkai taka ron man ka tum bo kani
chibai ule Elizabeth lal tluang kimi kania Eli ti in emo tluang kim ti in min kau mai chin sia ha khwa kania college vaya kan cheng me kania kapa ming hi Thomas Pramod ania tuna hian kanu hovin kan chenga kanu ming hi eni lalshat pui ania naw pakhat kanaya kanau hi NGL shwai tluanga ania unaw in mangaina ngai poimo em mi kania katan chuan kanau hi kanei hluber le ka chhuan ber ania tuna hian kumsum ni le palina ka mang meka Mizoram University Department of Industrial Chemistry noya PhD katimeka kan lep hi medicinal chemistry ania kan lep hian damdoi lampang le damdoi siam chhuana konga nasatakin ma kan la a hemi awang po hian finally hriselna ka ngai poimo ema mitin te hian tidam ain invena cha ti hi kan ngai poimo zwal so sawatan ka du hle ania Miss Mizorama ka tel thei hi kalom ema he platform hi meichha te tan o kan chwa theina le kan o mi ina an sha theina mun chaber ani in ka sha a ti chuanin he platform mang hian ka thiamna le ka theina te hi zoram mi pui tan le kan ram le nam tana man hi ka tum thlatani scholar kanina le pageantry hi thil shang lak anilova beauty with a purpose tilang chiang tu le shilfia tu ani keima hi miling thei tak le nuidu tak kania chankom nuam kati ema chante ho ne na hanti ti borbor te hi nuam kati hle ani hun ol kana ichangin volleyball le carom board khel hi nuam kati ema carom board phe hi chu nuam kati fal le zwala carom board a hian kan hostel tan gold kalo hon to hialani min support tu tele min joy om tu te zong zong chunga lom thu ka soya ke pu in ka thei to kalo chu anga in be se le in rin ang nge sang tak ka thlen thei nan mi lo chong chai pui ze turin ka nge na cheu Wala shampui kani Miss Mizoram Sir Chief District IO Rontel kani kapa hi LP sang lora ani ani hian min boral san to kanu hi laram wati ni in unaw pali kan ni ani hian min la dampuin tuna ka utanu panen bazar veng Sir Chief pa kan khosame kani kana kal lokar laka hian in chunga chet pialama hian ka tuina zong shang te hi ka ti ve china painting te hi ka ti ve china painting hi chongchaina ti lawa chuan keima har satna kani changte karilu ha changte hian min chok tu chatak ni in ka sha tin kutna thok mi kutna thok chung kwa kan ni angin rama te kanu bula te ram na te thok ve borborin lo tho te le vokin sakte po kha tiang zong zong te kha ka ti ve china tin ran te kan vu china chuta te chuan the ang angin kanu te ka pui boma
vuk chopek le ar chopek thlengin ka ti ve thina ni tin achul ang hi rama te kan thok ve thina nuam kan ti ve em a kan eitur khup to kan tho chwa ve chuan kan hlim ve em thina ni tuna hian social welfare women and child development noya hian district child protection unit oma chuta chuan child helpline a hian supervisor ni in ka thok mek ani keni hian no pangchan heile ra be na tor mek te chanpuin an tan na kan thok sak bokani he Miss Mizoram sang ni somni paruk inti siak na tura hian kan district mi puiten min chanin na satakin min chan puya tuna hian mison venga kanute bula omin anne na hian ka khosa a he inti siak na tur atan po hian anni po in an thei top min chhop awangin kalom em boka kan Miss Mizoram jingkonga hian shisel na chale tlu taka kan zo theinan mi puite in zawain in chongchai puina karon dilin karon ngin ha mol boke Sibaivek ule kaming chu vanal rimruat pui ni a tuna hang kum som ni pakhadna kamang me ka kapa hi lalzik puyaren thlei ni in kanu hi laldu ami hauze la ni a kanu hiang kum sang ni som ni pahni khan stroke awangi mimboral san to a tin unaw mi pa pahni le naw me chha pakhat ka neya kapa hawing kan khwa phule na an khosame kani Miss Mizoram sang ni som ni paru khanna hian government Aizol North College ayo in karontela chaltlang le livenga ka khosame kani 6th semester Department of English azir lai kani a Miss Mizorama ka tel tur hi ka chung te hian min tuipui em a tlai tin chong china te min hlan china tin kan college principal le staff te hian min support cha em a activities te wangin class kal mumal thelo chang omma te po anma ni min she thiam em a min fui phur tu a hian an la chang jok fan china tin kan college student union leaders te anni hian in min puina sa em a har sanna ka nei chuan ambula katlan lu topa anin an theina zone chewa min pui zela an chunga lom thu ka soi boka tin soi mai thei haulo mizo page and page ten min du sak em a thuron chatak tak te min pe china an chunga hian thinlung takin lom thu ka soi boka ni college kalpa hian mani mamote intum ve theina ti in modeling lam katia kun hathoka ezong chung kwa changa selian kani angin lo thlote marchamalte mothing sing put thlengin ka ti vek china thorim na hi cholan wa mani ti hi karing lata chu wangchan thoshe hi ka nei lawani beauty pageant hi kan no pante da changin kalo ngai event to a stage a thom namoi tak tak imbela anron chwa me pa ka a phena until tum khotlang ta na chatur changkai le me chhate dim hun choi sana do sana ni ti ka shan nu phe hi chuanin ka ngai sang zwalin beauty pageant khovela hian zwan lu hi ka chak ve thei em a tin ke ma hi inti sang na tel hinwam ka ti em a debate competition ate quiz competition le thil chi sang sanga ka lo tel kwal to a Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2025 ale National Youth Parliament 2025 pa te Mizoram ayo in kalau chwal to a khata ke experience ate chang khanin kan khotlang ta na abik takin chalai te tan mason na tur tam tak ka zir chwa ka chung ka thil zir chwa de chu ataka ti pitlin na hun cha nei ve theila ka ti lai takin Miss Mizoram hi an lo thlang don hlak meya kalom em a beauty pageant kalau tui to bok nen college level a po voi ni lai miss thana kalau tel non to a
tin Mizoram ayo in Miss Northeast Sangni somni paruka kalau fe chhuak to boka kathil ve zong le ramtana kathil ti dute ti ve theina hun chamin hon saka ka mechhat puite din hun soi sanna do sana ka ding ve the hi kalom ema Miss Mizoram thanna lo tura hian thei top ka chuanga tin kan Miss Mizoram lo ni to tena khotlang ta na hnucha cha anni angkha ron nei ka tum ve don bokani Sibai vek ule kaming chu Jennifer la thaliani nia tuna hian ka u nen khatla isa inwa in kan seng me kani ni otlang khwa kania sia ha ka seiliana ka pa ming chu zo thanpui ani in kanu hi ma hne mi nia u naw hi pathum kan nia ke hi amilai kania u meichha pakhat le naw mi pa pakhat kanaya kan zawain tuna hian sia hatla kan seng me kani kano pante le changin pageant le modeling hi katui emema kumina hetianga tel theina hun chami siam saktu WCD Miss Mizoram zone le MJ changkopte chunga thinung takin lomthu basaya tin Siaha district kan MJ le MWeb state chunga po thinung takin kaloma Siaha district nula mel chale fin tak takara kumsang hi somni paruk Miss Mizoram Siaha district ai otura min thlang hi kaloma tin ka soi me phallo conven shwai tu kan NGO Siahatla shwai tu kan NGO te chunga po thinung takin lomthu pasoi do anni in pui ka ngaina pianga min puyan she lawa min du sakin katan anin huamjaw ema an chunga po thinung takin kalomani Miss Mizoram kalau tel chan hi cholai te ruihlawi minti boina sa ema ruihlau laka kan film thainan te chanpui ngai te chanpuya khwano vobik te ta na luan chhwati le kanram Mizoram in mana sataka kan son thainan te le kan moina manghian thil tha tam tak kan ti theiani ti lan chhwati nan he platform hi kalau mangdu ani mindu saka min support tu te zongjong ka kallezel na tura po he aina sa in ma support na kalama mo don chawa milo chungchai puya milo support chunjong zel turin ka nge ne cheo
ooh, ooh.